Kasus kebakaran ring Tabanan nincap selami sasih panesemangkin. Dadosnya nih selami warsa kali tali 3 likur kantos Oktober, damkar Tabanan nureksain wenten ulung dasa kali kasus kebakaran. Selami sasi panas dawak bulan Agustus kantos Oktober kauningin wenten petang dasa pitu kasus. Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran Dinas Satpol PP Bidang 4 Iwayan Suwakte Mausang anutin saking data ring Agustus war sekali tali 3 likur kauningin wenten 4 kasus kebakaran. Selanturnya nih rauhe mangkin dahat nincap ring September inggih punika kalih likur kasus. Raris ring Oktober puniki kauningin wenten selikur kasus kebakaran. Ring tengahing panincapan kasus kebakaran galahi mangkin regu pemadam kebakaran kauduhang Mang Dediklis ngicenin penampen ring kasus kebakaran sawawengkon Tabanan. Nanging durung kasokong kwentenan sarana prasarana ngawit saking kendaraan operasional, baju anti api, helm, masker, piranti rescue penyelamatan miwah kewentenan pos santukan akenyani Jimbar Kabupaten Tabanan antuk dasa kecamatan. Kepala Satpol PP Tabanan Igede Sukenade ngewedarang ring tengahing mewates nyane sapral sanewenten para petugas kantun maut saha pini becik ngayahin krame sane dahat kabuatang ritepengan mangkin inggih punike rasa eling samian bage miwah kramene. Respon time penanganan kebakaran pini suwe 15 menit. Nanging ring Tabanan kauningin durung maduwe genah pos anggen nampenin titik kebakaran anutin respon time utamanyane sane dos saking perkotaan. Pai ketandani ngaptiang mangde krame nincapang rasa yatna-yatna tur waspada. Sampunang ngeluputang utawi lali mademang dupe utawi kompor yening jagi melelungan sahe sampunang makarlu ring genah kosong tan kaslahin becik. Puspawati Bali Pos.